Bakunzi ba BBC Gahuzamiryango, muraho neza, murakaze neza mu makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi. Muri aka karere mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yakiriye i Bujumbura intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahagarariye amadini baganira ku bibazo bya politiki biri muri icyo gihugu. Ishyirahamwe Oricome kandi ryashyize ahagaragara ubushakashatsi ku micungire y'ibigo bya leta n'ibyo bikorera mu myaka 40 ishize rivuga ko imiyoborere mibi ari imwe mu mpamvu nyamukuru yatumye byinshi bihomba ibindi bigafunga. Twababwiye kandi ko Madamu wa Perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahawe igihembo n'ishami rya Loni gita ku buzima bw'imyororokere UNFPA kubera ibikorwa byo guteza imbere ubuzima n'imibereho myiza y'abagore n'abana, aho yanabonye kandi n'ikindi gihembo gisa n'icyo cy'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza kizwi nka Global Health Award. Mu Rwanda muri ano makuru twababwiye ko inzego zishinzwe kurwanya ibyaha byo kuri internet zakanguriye abaturage kwitondera abatekamutwe biyitirira inzego za leta cyangwa ibigo bikomeye bagamije kubambura amafaranga. Twababwiye kandi ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri iki gihugu RBC cyatangaje ko umubare w'abandura virusi itera sida wagabanutse uva kuri 3% ugera kuri 2.2%, ariko gisaba abaturage cyane cyane urubyiruko gukomeza kwirinda. Muri iki cyumweru kandi twababwiye ko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yongeye kuburira abaturage ku ngaruka z'inzoga zitujuje ubuziranenge nyuma y'urupfu rw'abaturage barenga 40 bazinyoye muri ayo mezi make ashize. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyorezo cya Ebola cyakomeje gufata indi ntera, aho umubare w'abanduye n'abahitanywe nacyo wakomeje kwiyongera. Naho hanze ya Afurika hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuriro wongeye kwaduka, ibitero birasubukurwa nubwo ibihugu byari byumvikanye agahenge, ibyatumye urujya n'uruza rw'amato mu muhora wa Hormuz rugabanuka cyane ndetse ibintu bikaba bikomeje guteza impungenge ku bukungu bw'isi. Naho mu Bufaransa Marine Le Pen yahamijwe icyaha n'urukiko rw'ubujurire ariko rumugabanyiriza igihano yari yarahawe mbere cyo kutajya mu mabanga y'igihugu, gutyo bimuha ububasha bwo kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ese na yahe makuru yakunyuze cyane cyangwa wabonaga ari ingenzi kurusha yandi? Tubwire igitekerezo cyawe wanditse muri comments, kandi ntuzibagirwe gukomeza gukurikira BBC Gahuzamiryango kugira ngo ukomeze kubona amakuru yizewe kandi agezweho.